Evo gospodine Marijane, vi ste kroz svoj život mnogo godina se bavili humanitarnim radom. Posebno stoga je što ste, recite nam, koliko puta dali krv? Pa do sada sam dao 117 puta, krajem ovog mjeseca nadam se da ću 118 puta. Kada ste počeli davati krv i kada ste počeli humanitarno djelovati u ovom dijelu naše zemlje? Pa prvi put sam dao kao srednjoškolac, kad smo mi srednjoškolci, odnosno maturanti, išli u Sarajevo u medicinski centar u zona transfuza, davati kompletna naš razred išao davati krvi. To je bilo još prije 42 godine. Kroz sve te godine i dalje ste nastavili davati krv, ali nastavili ste se baviti i drugim humanitarnim radom. Pa što je to posebno što se može izdvojiti? Pa ono od početka, kad je bilo jubilej naše osnovne škole, najstarije škole u Bosni i Hercegovini, naš učitelj koji je vodio sekciju Crvenog križa nas je mlade pokupio 9-godišnjaka i 10-godišnjake da pomognemo prilikom tog jubileja, da prodajemo značke Crvenog križa, da promoviramo Crveni križ i od tada sam krenuo. Onda kad sam otišao u srednju školu, u medicinsku zdravstvenu školu, onda sam imao priliku da stanem u jedne godine u jednoj zgradi gdje je bilo 9 njih obitelji, starijih, svi su stariji bili. Stario sam kod jedne nepokretne bake, pomagao njoj ujedno u cijeloj zgradi gdje je bilo njih 9, čak 8 bilo samaca. Nažalost, kroz Posavinu su mnoge nedaće prošle, od rata, od poplave. Vi ste i tu bili aktivni. Pa je, evo, životne okolnosti takve bile da je početkom rata sam bio, zatekao me u Austriji, odmah sam došao da pomognem kako civilima, tako našim braniteljima u zbrinjavanje povrijeđenih krene. Pa onda se opet desi životni put da odem u Austriju i taman krene poplava. Istog trenutak sam došao jer je to bilo potrebito pomoći ovdje ljudima, kako obitelji moje, tako i više ljudima. I onda sam poslije još, evo, nakon 4 godine nam dođe i korona, onda smo se raspolaganje timovi Crvenog križa, koji sam član, s ponosom član tolike godine, formirali smo timove koji smo obilazili starije, nemoćne i nastavili smo i dalje raditi do dan današnjeg. Koliko to u vama sve stvara zadovoljstvo u životu? Ma kako da ne, kad vidiš onaj njihov osmijeh, starih osobi koji smo došli obići, i dovoljno onaj njihov osmijeh, baš imam jako fina iskustva, pogotovo ovih zadnjih godina. Ovdje naša sredina sve postaje starija i sve više imaju potrebe da ih se obilazi, a mladih je sve manje i manje. Ali ipak mi u našem Crvenom križu grada Orašja imamo jako timove i pogotovo sam ponosan što sam bio dio tima uvođenja sekcije prve pomoći u osnovne i srednje škole i ovih što su se nastavili taj trend rada, tako da smo posljednje 2 godine federalni i državni prvaci, kako podmladak, tako i mladih Crvenog križa grada Orašja. Koliko se mladi uključuju u Crveni križ? Koliko su spremni pomoći drugim? Kako da ne, ja kažem, evo, kao što naglasi, srećom ima jedan onaj, smatram se, početkom tog svega uvođenja i učiteljima, i kada učenici prelaze učitelja, to je najveća nagrada. Imamo prekrasne timove, pogotovo timove prve pomoći, i volontere koji su uvijek na raspolaganju. Evo, čak smo dobili pohvale dole od Federalnog Crvenog križa kad je desilo se taj zemljotres u Turskoj i u Siriji, da smo u roku od 2 dana najkonkretniju pomoć koja je najpotrebnija bila, od grijalica, deka, stolica, sve što je najpotrebnije. A ovdje je jako dobro, su humani, sami treba animirati. Čak moramo naglasiti da sam čak ovi privatnik dao kamion koji je tu potrebnu pomoć koju smo u roku od 3 dana skupili, odvezli do baze u Visokom, koja je odmah sutra dan odletila za Tursku. Ima li danas potrebe velike za pomoći na području grada Orašja? Postoje li ljudi koji su u istinu u životnoj potrebi da im treba pomoći? Pa mogu vam reći da ima. To su pretežno samce. Evo sad u posljednje iskustvo predbožićno, odnosno novogodišnjo, obišli smo 160 obitelji u potrebama koji su nam od naših sredstava Crvenog križa i uz pomoć naše vlade koje su nam priuštili, odnosno pripomogli sredstvima da kupimo prehrambene higijenske pakete i to smo podijelili. To je najveće zadovoljstvo kad obiđeš pred tako božićne i novogodišnje raspoloženje, kad im bar malo trenutak uveseli. I kakav je osjećaj kad dođete nekom kada ga uveselite?
Pa to je neopisiv osjećaj, to ne može se ni platiti, ni jednostavno, to se srce napuni i daje snage da nastavimo dalje i dalje raditi tako. I onda srećom što su i ovi mladi prihvatili onaj moto koji uvijek držimo se, bolje pomoći nek da treba. I to je najbolji moto i najveća nagrada taj njihov osmijeh. Evo na koncu još ćemo se vratiti na darivanje krvi. Kako animirati ljude da dođu darovati krv? Pa držimo se kao što reče moto, bolje da pomognete, nek da vam treba pomoć, a ovdje smo mi mala sredina, jako se poznajemo i svi su, čak smo, ja dok sam jedno vrijeme vodio statistiku, ovdje smo 83% imali dobrovoljno darivanje krvi, znači ne pita se za kog pacijenta, zato da ne opterećimo obitelj, familiju, da se u tim teškim trenucima bolesnog člana, da se i oni opterećuju s tim. Hvala vam puno za gostovanje na Federalnoj televiziji. Hvala i vama. Evo, s ovom lijepom pričom dolazimo do kraja današnjeg javljanja iz Orašja. Već narednog tjedna donosimo nove zanimljivosti za jutarnji program Federalne televizije. Upravo tako, Matijas, hvala ti mnogo za ovo javljanje. Uživaj u suncu u ostatku dana. Kratka pauza, a onda slijedi naš hit jutra.